Enya bokosa. Wo ho ye. Me ade me ho ye. But kromu nye. Me bisa wasem say te say. Me ho ye ba kromu nye. Me wona me bisa de kromu te say. Na kromu nya me dan ye okay. Sije kromu nya me dan my okay. Ana. Me dia me ho ye. No matter me fi kromu na be rest studio. No matter how kromu tie. Me dia me ho ye. Anya utinkwa. Kromu dia nye but me ho ye. Utinkwa. Utinkwa kasa me dase. I'm alive. Eno nko anya enough. I'm alive. I'm doing good. CJ. Fantastic. Empanyifo wakasa bebu bi se. Bube. Sebo mochichi frinso ase beka so dan chama wa. Ye nyina chinye. Wa wudi asi. Ye tena kasa fidie so na ye ka. Asem di wo no a wo beka ba wie no. Wo benya wo ma omu defende. Wo ma omu no omu so me propagandas no. Na oma ba attack o. Sanya wo inbox a na ye attack de na monkrofo so. Wa wudi akoso so ame. Sije minima wate dia kwaso Suame ana. I am aware. Osei Kyei-Mensah Bonsu. I am aware. Nyeze mate. Osei Kyei-Mensah Bonsu ba bia kodru. Enra ekoso ni nyina no. Na obi gina phone so a wo brief me say sije ni ekoso ni yi. Ose de MPP away. Anye so Osei Kyei-Mensah Bonsu away o. Omo si MPP away. Na ko bebeka se bibi mpo besi se ya. Na kanya Ashanti region. Ena nipa bi hwa ni mu se befraba. But wunyante ya enye yebo amane emabon bia wo mo ewo Suame baton pesua so honos honorable Osei Kyei-Mensah Bonsu edi ne dwuma samra se bedwani ena chesa enra wo ma hurodo papa abona we nyame na bua no yasin so wo bi to ye no eka papa ni ti ankokolapse ye abna baby a wo dwane ko share ye ansa na police for no e ba beji no no serious o well join me on Facebook video ni da Facebook sisi ya Ebra wo mu tudi nachi na wo boye MPP away wo ye sikadie nkwa ense wono mka de bi no mo ya ni e kan am se ye dia grow sikadie nkwa of course sikadie nkwa empuntuo ma communities ni the constituency omunya mpuntuo ya se e kwan ye omo hyase manimu do nye nne empanyifo yi wo mani ai ti sasa kwan mo ma 20th no ene date ahe ene 19th enti by otina kwan me na so me hu sa machine bia ba o yes say atwen me hu si machine bia ba si kwan so o me nam so fiada nam so edi kosi sawam amachi eso na me nam me fia masaman na ma ba adwuma ha da bia me fia na me ko fie amasaman enti kwan ne de da bia ha ya nam so da bia ya nam so ye hu si e de machine bia be si to chese be ye kwan so hu say Suame mabru no omo ho no yeah they've sent a clear signal to the government. That's it. You can't always take the electorate for granted. Never. Nipa no amuto santene ekoto aba no, and I agree with you. Say kasemi nkebesia. Enya Ashanti Suame. Yes, party will be a voter. Suame. Yes, party will not the Ashanti region. Suame. The heart of MPP. And my witness here dear way. Signal Ben a demo party no. MPs Aumakano, they should be careful. Of course. They should wake up. And in fact, the government should wake up. Year of roads. First saying part 2 and part 3. Year of roads. Yes. It is baby and a region be complaining about acquire. Like you come say. That be interchanges promises here and go through. But sa would na unim. Ayame de say. And yame de se bi omotu anamon but anamon mutu ye omo mpre obi initially crop reports and eba ne say omo di abro e na brim na nya abo omo tese so no moto mo no akasa e no confirm our top story Joy FM ya wo tese enso no moto ye e manso ba kwa moto ye krompo no enye ono akasa bia party fo bia one side e de ne saje ya e kwa paye no na ni mu nyina ne ho nyina for ye. How many years has Osei Kyei-Mensah Bonsu been in parliament? How many years? Are you serious? Oh, how many years? Oh, so what shema on it? Yeah, you're right. And then our speaker, and I just say, can say, or mom, you're pioneers or parliament, or can who be? How many years? What's now 1 more? 4 years, 8 years, 12 years. I still counting. CJ, na empuntu to be my constituency ni mu. Emma this year one mu who say, ya two abama o two ya no. Ya nyanfa so de. Na kwan na nya na mo ya wese kwan ho ade be kwa politicians so na ye very annoying ni say e kwan na nature pass anya o na wo san ba so ba be inspection. What are you going to expect?
didn't be inspected or kwa ni Suame MC na koye MC ba so tem se kwan wonim state e wo mu abena oba so te so onim anapaya me hu se contractor no afiase we ye adwuma kwan no so yo what starting yes I sent you a video what starting anapaya video no na you ade to so no mate so won we ase obekwa kan obeka to se na wonim e bi si e won kokko amampani na amampani e kwanto abo e wo eastern region na ekwan ba kwa na eno no eye from akomo tampon e de ba enkokko senior high kwose ekonom no na omo e contractor ba kwa no so e kan pa na yehunu amampani yete so mampani ba ho no mampani be kono tese ade beche mo mampani aba no ye de machisa koku kwan no so edwe kwan no so ta so ne ade nyina ye ko bisa ya the then regional minister e ka tese na coincidence oh etina ye bisa say for all this one mampani nya na so oba eastern region e ban kokko senior high no na coincidence ne ma se contractor se minister nti nya adwuma we so say Osei Kyei-Mensah Bonsu meka nche say na na adwuma ne bekoso mfidie ne ye hu se egu kwan so no na enne ya no mbehye adwuma no ase adenti na I to say de yete ya afi ne sia o mama 20 fie a enne 90 fie hu masin be okwan so no anya hwekra no ke wose ye hunu se ye na mokwan so aye koba anopa wi anwumre nyina ye nam so ya masi wo ye besi ha we da ha o ma ye 20th e ma ekosi 2024 se kwan no mo be wie by wochina akwase mu akwata onabo ye ba betra ha o de nya bo mo ma ye hunu se dwane chase e wo kwan no so ma chi mi frifie na me badwuma that is it mehwe me aso me ba mehwe because I want na menam me poster ho na menam because adwuma me koso so a enka na nya ye hu se efidie that is it Maripoma any contractor you understand nsa Maripoma ye ready a oba kwan no so ana ananya bote na o cha say machines na ba abena ne akoso wo Suame no oh yes eye sija ye o di akoso wo Suame no send extra signal to a no ye betan ye kan yam say ye na no keka yen and say ye two fotogu Ghana fo ani Suame o ye betra ha ye nim adwuma ye o ye nim nia ye ka che o mame ene se bia ye nim na ye didia me na betra ha ko fe machine wo kwan no so no sije machine se kwan no so no anapaya machine ne se no makotwe be se kwan no so ya politicians we hu anapaya ya politicians we no anapaya hu se ansa na omafo de mra be hye wo nsem na so mani abre na so ye mese be dwani akọ 1 time akọ 2 times akọ 3 times akọ 4 times akọ chese wakwa na se kwan bi wo constituency a kwan mu tutu a aba utubi nye na masan kwa faculty wo se mobile inspection dey na mobile inspection oma ye hunu se Suame MC mekantre se ote honom na wote Suame ho no onim sa sa kwan no enye papa even last week yese mabu kwa demonstration majority leader last week yesi mabu ye demonstration was akwan no so majority leader kwa inspection na afen na Suame MC be ka tell say wo hunu say kwan nenye majority what leader are you going to inspect and I know mo kwa inspect that contractor so omra and kwan ye dem contractor that so onye so adwuma and contractor anyeye contractor anyeye dey say contractor ma ye aye ti se Maripoma kwan mo de ma no ya no mo ye pokwase interchange na wo so mo ye ni nyina ma ne besia etienne nka free by barrier hɔ mo de ba pokwase a ene traffic abegina jonte ye yi no enka by now enka kwan ma bia because no na government of Ghana na air fund government of Ghana sika ni wonte sa kwan aka into 6 lanes na no abejoni 2 lanes da bia traffic ewo ajapia hɔ de ba jonte so atese mo se contractor e ba site nyame admo tena 20th and then 19th mi hu hwe Minyame nkoso na mo kwan no so trotro nam so eti Adom FM no payi obi onam no so adwuma adwadefo nam so nyina taxi drivers so mo mutwa mo car enam so nkasa bedi madanse se ye hunu bebi a wo kwan no so ekyese nya bo kina adwuma hyase eti omuma ye hunu oche 20th ye nam kwan no so ya beba pro from barrier to Sawam Junction me say na wudru Sawam Junction ho pa baby a omo we saka sakesie si jo rabe ho amna no ka de to say bon na bie ekwan na say Hebron kra de yanka Hebron ekwan na say nan kan pese ayi sababia omde China mo abeso amasaman ne sap enfifi hodom no ho kra so yanka hwasem adan yesi 20th
nyabo che 20th it the expectation no any say by ochina no ni ya hunu sa dwuma maripoma wa hyase machines no wa twende eba site pillars ne sa nade ya mu de begugu ho nyina egusu bu ho ebe kura kwaso accident krampo China mo ho nom na no na ba ku si kwan mu China mo ho sa wudru ho nom na wonni mu kwan na wonam so na wo ka no wo de bagiram sa pillars bus ya mu de besisi ho nom no egusu sisi ho da ne kwaye eti Suame abato pesuaso ne artisans amo ho mayade ye mamumo piafo mama ban na hunu say ye betra ne ye kase kroma ye se Ghana te sane ye kase Ghana nkoyi a anya sa trosam na ye di o the reality no na ye kan enne PURC at the increment definitely announcement beba 35-40% enso ni kanea ka eba ye pe ye betua because kanea no be yusu wo yusu so abetua wo kotua increment no account enso no wo be yusu Wumpe, once I will use the increment and a becount. This is the Ghana we are living in. Abaya Adresania, a month for a can be a family home. Mente Niamaka me, no, and one a mayor. Ya, you hununi. Your Bonsu and Ra. And near a yammy Yanis, you find an album party supporters. One baby diatem. On baby diatem. And no, Kobo Ghana card, there is me be one of Kobo Ghana card, as a means of as some man Penabe de Jebeka, Raddy Beshe, and in Sobuaka Sebo, Musuma Yimani. Oh, you any? Say you went in a canoe crano. I demand also Ben what's here because so your day. What can a bequat will be? A bequat years to the Amobi. But at the end of the day, no, there was saying I get to say, the cano, I get the reality, and I say the opposite. I don't know here. Because Sandra me was so busy you post I what I say. So I was so the Ghana card the try the name interchanges now what I say. So basically you bet to Ghana card over 10 interchanges are interchange the try the na. And also be obisu argument. But at the end of the here ya pasi kromo go kakra. Kromo go. Na ye hunu say anyoma mu ye. But say ya de ba kwa masa realize na unim se fu ano nte so kakra ba. Reduction yaba. Adia de eba yen can because of course yen yabo machi. Reduction about but assets and run your ramito for no. There were some free stations are not omum fanya juma. Enti ba ko ne ye ha ya ka price ya. Me me to bi say Saturday no anadwo no cross stadium ho amache no. Na reduction I effective. Me to Osu Goil filling station Osu Oxford Street. Goil bi na ho no. E ho na me to no. Na ba form. Yeah. Emra anyumra me fridge mo ma meko tobia eguso jamba bi gina me bisa attendant ne say enti da ben na enti so na bad mo de baye adwuma oso ochina won ayi ni obra ya na nipa bi bo wo kromu ha entu mo ne ba bi wo kro wo fu okro bo beka to so ni bi no wa hole enya ye adwuma na no de ato so no ogine sika enti so aba no wote ho no ma asate na okatem se de na mo bete so mo go so de the old price enti ehon ya so de say obe regulate hunu say ya te so a obi afa ne de mra fam ekoso obi afa ne de enko who is regulating these people